King Bante Kapampangan meto nga magobra king construction project king Bacolor ing arestado da ng pulis kay bat meg positibo king buy-bust operation. Meto nga foreman king construction project ing diretso king sukulan ning Bacolor Police Station kay bat ng mesa ko tiniti king meto nga operasyon kontra droga asegawa king barangay San Isidro inyang Miyerkules November 28. Agpangkang Police Chief Inspector John Carl Gopez, hepe ning Bacolor Police Station, may kasaliyang meto nga pakete ning pagsuspetsang shabu ing pulis amig panggap abayer. Kaibat ning matagumpen transaksyon, may recover pa king suspect ay Eugene Santos I. Pamintuan, 36 anyos at taga Magliman, Bacolor, ing metong pangpakete ning pagsuspetsang iligal na droga, markadong pera at motorsiklong ginamit na niti. Salukuyan niyang makasukol king presinto ing suspect, amamarap niya ni king pamaglabag, king Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ako po Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.